Salibonani bakwethu, siyadibana njalo kuhlelo lwethu lwamaviki wonke, buza iBhayibhili likuphendule. Igama lami ngumfundisi uEsindlovu, hamba labafundisi bami ababili abakompofu, umpofu special, abamphahlileyo amaviki wonke. Cela abafundisi siyalamukela. Sicela libingelela abalaleli bafundisi bami. Salibonani balaleli, siyalamukela njalo kuhlelo lwethu buza iBhayibhili likuphendule, okhulumayo ngumfundisi umpofu CK. Salibonani balaleli, salamukela kuhlelo lwethu lwale iviki, okhulumayo ngumfundisi OB Mpofu. Siyabonga. Siyabonga abafundisi. Indaba yethu le yaba prophet hayi sipho sifike komlindi yaqina. Ya Sivuthwa. Kuvikeliza ngase sihlangana hayi siyabe sesigqiba impela. Namhlanje sifuna ukukhangela waba prophet ukuthi bona babefunda inimbhalo. Singakakhangeli indaba eyiyo enkulu ukuthi udaba babeluthola babeludlulisela njani kwabanye abantu kumbe ebantwini. Ake sikhangeleni ukuthi bona babefunda yini kumbe babe sikubeke ngayiphi indlela. uNkulunkulu lapho ukuthela kuphela emakhanda abo udaba afake kube answer book. Ngokwale ndlela ukuthi kumele badinge impendulo. Siyabonga. Sifunda lapha uPetro oqala ngu1 ivesi ngelika 10. Ithi yona abaprofeti abachumayela ngomusa obuzakuza kini bafunisisa babuzisisa ngalokhu kusindiswa. So lapha iBhayibhili ithi yona abaprofeti ababethunywa uNkulunkulu babefunisisa ngesikhiwa kuthiwa iresearch. Alright. Babedingisisa. So babebala iBhayibhili. Ngezinye indlela ukuprofita kweBhayibhili asomfumbe. Ukuthi umuntu wabephonga ukumelela kuphela ukuthi uNkulunkulu anginike. Abaprofeti labo even ungakhangela isibonelo sika Daniel ikakhulu ku chapter 9. Sithola uDaniel efunda incwadi zabo Jeremiah. Ukuthi kanti uJeremiah utheni ngokukhululwa kwabantwana bakwaIsrael ngemva kweminyaka engu7. Abakhangela izincwadi zabo Mose. So abaprofeti babe ngama students eBhayibhili. Babebala iBhayibhili befunda iziprofeti zabanye. uNkulunkulu wayengabaniki konke ukuthela kuphela ekhanda. Ngesikhiwa bathi kuthiwa ukuspoon feed ukuthi into yonke ibuya emkhamisa kuphela. Hayi, babele ingcenye labo ababeyithatha babele indima yabo eyokubalisisa okuseBhayibhilini. So khona apho sithi ungakadluli imfundisi ungakadluli so ngiyaxolisa ukubamba umlomo. Yes. Ukuthi kungenza ngenye indlela kulezi izinto ababengazitshengiswa. Kodwa basaliwe ngani abazwisisa ukukhulunywa ngani. Yes, babe sebesiyabala bayibala. So ngezinye indlela khona apho lathi siyafunda uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu kayisiku uNkulunkulu kadlali ngamaphupho lemibono ukuthi lapho nguthela kuphela ukuthi umphongo batshengisa uNkulunkulu unika imibono lamaphupho nxa kulendingeko. Kodwa nxa kulento abantu abangayifunda eBhayibhilini bethunganyelwa umoya ingcwele uyathi kabaye ngaphi kabaye eBhayibhilini. Iyo injongo yokusebenza kwabani kwaNkulunkulu. Mina mfundisi ngicabanga ngifunda kwakuse primary. Sasisiba le gwalo lwemaths lwenombolo olulama answers. Kube lelunye lungalama answers. Utitshala wethu wayesiba lukhuni ukuthi angakubona uqalisa ngokuvula iAnswer. Exactly. Kulohlupho ngoba awusafundanga lutho. Ngoba ungasuhle wabona iAnswer wena. Kodwa uthi kufikwe njani kiyo kawukwazi. Ngoba uNkulunkulu wayesenza ukuthi labo ingqondo zabo kazisebenzi. Abaprofeti. Kukhona okunye singakutsho lapho singakadluleli phambili ngendlela amaprofeti ayefunda ngayo eminye imbhalo. Siyabonga mfundisi. Sizakhangela kuEzekiel ngo2 ivesi ngelika 4 kusiya kwelika 8. Ngizafunda lapha. iBhayibhili lithi lona ke lalesi sizukulwana enguthuma kiso silukhuni kasizwa lapho usithi kiso nanka amazwi enkosi uNkulunkulu bazakwazi ukuthi kukhona umprofeti phakathi kwabo loba belalela loba bengalaleli ngoba bayisizwe esihlamukayo. Ndoda ungesabi ungabesabi lamazwi abo lanxa usemeveni uhlezi phezulu kwabofezela ungawesabi amazwi abo. Ungabesabi ngoba bayisizwe esihlamukayo. Uzakhuluma amazwi ami kibo loba besizwa loba bengezwa ngoba bayisizwe esihlamukayo. Kodwa wena ndoda zwana engikutshoyo kuwe ungabi ngohlamukayo njengalesi sizwe esihlamukayo. Vula umlomo wakho udle engikunika khona.
uNkulunkulu lo ethuma umprofeti wakhe uEzekiel uyamtshela umumo azahlangana nawo but ekucineni konke engikuthandayo ukuthi uyamvezela ukuthi umumo azadlula phakathi kwawo ngonjani amkhuthaza ukuthi yena njengomlomo kaNkulunkulu kumele athembeke lamazwi kaNkulunkulu awafikise njengoba ke kunjalo la futhi ameqinisweni. So ukuwadla lapha mfundisi ke ngifuna kakhulu. Right. Ukuthi ukustarta ukubala. Siyabonga mfundisi. Funda. Yebo. Umprofeti kwamele ukuthi afunde. Right. Adinge. Ahlale elakho sibili akwazi loba ulele loba ungaphi abekwazi ukuthi uNkulunkulu uthini. Isikhathi sizajinga. Sithini singakadluli khona. Engcenye okunye singakutsho ukuthi udaba lwabaprofeti lwalusinda. Kodwa loba kunjalo kwakumele bayelukhuluma ngaphi ebantwini. Iko kunye engubona lapha ukuthi lo abantu bayalwamkela loba kabalwamkeli. Umprofeti kwakumele ahambe kunjalo. Wengayithabisa abantu. Engayithabisa abantu. Ngobuthunyiwe phela. Yes. Kunjalo. Hayi ake sikhangeleni indaba eyiyesegudwini namhlanje ukuthi udaba lolu babeludlulisa njani kwabanye abantu. Sikhangele ukuthi babeludlulisa njani. Siyabonga mfundisi. Zintathu indlela abaprofeti ababezisebenzisa ukudlulisa udaba luyefika ebantwini. Indlela yakuqala babesebenzisa esingathi oral ngesikhiwa ukukhuluma okungabhalwanga. Lokuma phambi kwabantu bakhulume njengoba ke kunjalo. Okwesibili babebhala lolo daba baluthole kuNkulunkulu. Okwesithathu ke babesenza umdlalo esingathi i-dramatization or enactment ukwenzela ukuthi udaba luyefika ebantwini balubone baluzwisise. Ngizanika ke imizekeliso lapha ke oral ikakhulu yokukhuluma lokuma phambi kwabantu sihlangana lo Jesu kuMateyu 5 kusiya ku7 nxa wayefundisa entabeni lapha. Sibuye futhi sihlangane lo Petro ngosuku lwangePentecost kumsebenzi wesibili ukuthi ngemva kubana ke sibamukele umoya oyingcwele abantu ababe babona bebalalele bebezwe bethi badakiwe uPetro wasebacasisela ke futhi ekhuluma okusembhalweni sinanzela ukuthi ngemva kokukhuluma kwakhe uPetro abakwamukelayo abanengi basindiswa. Wakwenza futhi lo Pauli kumsebenzi ngo26 ephambi kwenkosi uAgrippa. uMose la futhi uyakwenza kuDeuteronomy chapter 34 nxa esefika emaphethelweni ebakhumbuza imbali yohambo lwabantwana bakwaIsrayeli besuka elizweni leGibhithe besiya elizweni lesithembiso engakaqhubeli uJoshua ukuthi ahambe phambili ngokuthungamela isizwe. Lo Jona laye lo Amos basebenza futhi indlela futhi ezinjani ezifanayo. Siyabonga. Oral presentation. Yes. So uNkulunkulu wayenga indaba yakhe kayidaki ukuthi ibe ingoma lane ehlabela indlela efananayo. Yebo. Kule indlela yini mfundisi lapha ngaphandle kweoral presentation kule oral presentation lama interviews eBhayibhelini ngamafitshane. Siyabonga. Interview yikukhulumisana kwabantu. Bebuzana benjani bephendulana. Yes. So eBhayibhelini siyathola ke izibonelo ezimbalwa lapha. Ngizathinta mhlawumbe ezinlutshwana ngibe senginika abalaleli amavesi okuyafunda emakhaya. Isibonelo esinye engisithanda eseBhayibhelini lapha u2 Samuel 12 ivesi 1 sisiya ku17. Sibona indaba kaNathan siya kubani uDavid. uNathan wayengakhetha ukuthi aphonga ukubhala incwadi amthumela uDavid kumbe aphonga ukuthi inkosi ithe izokutshela ukuthi kodwa uNathan ufika ekhulumisana uyambuza imbuzo uDavid. Uyambuza imbuzo ukuthi kwakule inkosi ethile umfanekiso alethe umfanekiso. uDavid uyaphendula bayaphendulana abantu laba. Kube sokuthi ekucineni ke uNathan abeseveza ukuthi lo umuntu owayekhuluma ngaye lo wathathela umuntu ongumyanga imvu yakhe nguwe inkosi. Antu yabo. So udaba lwaselufikile uDavid wazigweba yedwa ukuthi lo muntu kumele afe. Uyabona indaba. Iqiniso mfundisi antu wahlwazigwebe engakathi ukuthi engakatshela ukuthi lo muntu kumele afe. Wathi nguwe lo muntu. Uthe esevezela vele wadlwa bonke akusavikeki la. Kwaba lula ukuthi abone iphutha likabani? Iphutha lakhe. Singa eBhayibhelini kuMateyu 24 ivesi 3 sihlangana labafundi bakaJesu futhi. Bathi kuJesu siyezwa lapho uthi umhlaba uza kwenza njani? Uzafika emaphethelweni. Sicela usitshele ukuthi kuzaba yisibonakaliso bani ukuphetha komhlaba njalo ukuza kwakho kuzatshengiswa yini? uJesu abeliqalisa ukwenza njani? Ukubalandisela. So babebuzana besenze njani? Bephendulana. Ngokunye futhi esikubona
singakhangela futhi uJohane chapter 3 usukela kuverse 1 ihlangana le ndoda okuthiwa ngubani uNikodima laye uyahamba kuJesu baba le interview bobabili besenze njani bekhulumisana bebenjani bephendulana so zinenge indlela uNkulunkulu ayizisebenzisa enye yakhona iyonale eyokubuzana abantu besenze njani bephendulana kuba lula futhi ukuthi ngoba phela uteacher laye eclassini kafundisi ngendlela eyodwa hayi yikho phela eclassini kumele kube lama teaching aids okumncedisa ngama chart lokuyindayo alethe imizekeliso lemifanekiso ethile ukwenza ukuthi ngoba abantu bachiyene kulomunye umuntu ozwa ngcono ngezindatshana omunye uzwa ngcono nxa kubhala emdulwini omunye uzwa ngcono ngama diagram ngabona imfanekiso so yindlela uNkulunkulu kanjani asebenza ngayo ukuze udaba lwakhe lufike ngapi ebantwini bonke ungakadluli imfundisi kachana kakhulu angithi beyavela abakhuluma ngezokukhulumisana leyo into ichoyo ingqondo zethu zongu5 yes angithi yes ingqondo senses ingqondo kuyini ingqondo those senses ukuthi nxa usebenzise zonke ingqondo ukuthi umuntu umtshela ulutho uzalubamba ngcono kulokuthi usebenzise yodwa kuphela kunjalo siyabonga okubhalweni mfundisi sithini siyabonga mfundisi lapha sihlangana futhi la ngendlela ukuthi udaba uNkulunkulu wayelufikise ebantwini ngokuthi kubhalwe phansi iBhayibheli lona leli esingalo lohlelo esingalo ukuthi BuzaIbhayibhili likuphendule libhalwa libuya ngendlela yona le efananayo ngakho ke ngithemba ukuthi lesi isibonelo esihle abanaleli ngizabanika nje amavesi kodwa ke ngizaloyisa ukukhuluma ngoJeremiah 36 lo Daniel 9 verse ka2 amanye bazabe bezibhalela phansi abalaleli bazikhangelele bazihlolele amanye amavesi enzalo isuthi bawakhangele nguDaniel 12 verse 4 lo Isaiah 8 verse 1 le ncwadi yabaseKolosi 4 verse ngelika 16 le ncwadi yabaseKorinte bakuqala 4 verse ngelika 14 lo 2 Peter 3 iverse 1 lo 2 John chapter 1 lo Jeremiah 29 lo le ncwadi yeziKronike zesibili 21 verse 12 kusiya ku15 yekelani ngibuyeleke kuJeremiah 36 ngifuna ukubala amavesi amalutshwane nje bese ngiwacasisa ke kodwa ke ayazicasisa wona ngokwawo ithi yona ke kwathi ngomnyaka wesine wokubusa kukaJehoyakhimi indodana kaJosiya inkosi yakoJuda leli lizwi lenkosi lafika kuJeremiah lathi thatha umqulu wencwadi ulobe kiwo wonke amazwi engiwakhulume kuwe ngoIsrayeli langoJuda la ngazo zonke izizwe kusukisela osukwini engakhuluma kuwe ngoIsrayeli langoJuda la ngazo zonke izizwe kusukisela osukwini engakhuluma ngalo kuwe ensukwini zikaJosiya kuze kube lamhla mhlawumbe indlu yakoJuda izakuzwa konke okubi engicabanga ukwenza kiyo ukuba baphenduke bonke endleleni yabo embi ukuze ngithethelele ububi babo lesono sabo verse 4 yengiyacina ngayo uJeremiah wasebiza uBaruki indodana kaNeriya uBaruki waloba emqulwini wencwadi wonke amazwi kaJeremiah wonke amazwi inkosi eyayiwakhulume kuye sibona ke ukuthi konke uNkulunkulu ayekukhulume kuJeremiah ubiza umabhalani wakhe uBaruki abe sekubhala konke mfundisi nxa ukhuluma kanje thina abantu abansundu kuyakuthi we are an oral society yebo into zethu kazibhalwanga into zethu eziningi azibhalwanga kunjalo mfundisi kodwa ke kuyakhanya ukuthi ukukhuluma kuphela ungabhali kuzakhohlakala kunjalo mfundisi ikho kwenza ukuthi njengabantu abansundu silahlekelwe imbali yethu njengoba kinjalo ngoba kunengi kwakukhulunywa kodwa ungabhalwanga phansi so uNkulunkulu lapha uyedlula ekuthini abantu baphonga ukulalela ukhuluma kunjalo sitshela inganekwana kwasuka kwathi yebo kumbe imbali yemuli yangakini yabe khona oyazi ngekhanda lona umuntu angafa asebesele emuva kungenzakala abangawazi ukuyilandisa leyo kunjalo ngakho sikutshoyo ukuthi ke uNkulunkulu nje obubalisa lapho wathi amazwi engiwakhulumile ayenze njani abhalwe siyabonga kakhulu kulo Daniel futhi ebengifuna ukuthi sicasise uDaniel 9 verse ngesibili ngizayifunda kuphela lapha ithi yona ke ngomnyaka wakuqala wokubusa kwakhe mina Daniel ngabona ezincwadini ukuthi ubunengi beminyaka yokuchitheka kweJerusalema lakhuluma ngayo ilizwi lenkosi
kuJeremiah umprofeti uza kuba iminyaka engamachumi ayisikhombisa. Ngamanye amazwi ngenxa yokuthi kwakubhaliwe abanye abaprofeti nxa base bedinga incazelo babe siyafunda okubhalwe ngabanye abaprofeti. Khona kube sokuncedisa ukuthi ilizwi likaNkulunkulu lihambelane, incazelo singayithathi kwenye indawo kodwa ke sithathe futhi elizwini likaNkulunkulu. Ukubhala. Engokunye futhi ipoint eqhakathekileyo. Nxa sesixhumanisa leyana esiqale ngayo ukuthi abaprofeti babefunda ingwalo zabanye, leyo kubhala le. Kuthi ukuthi akuvumi ukuthi umprofeti wanamhlanje athi iBhayibheli libeke eceleni. Yebo. Ngoba kumele alibale. Kunjalo. Ngoba uNkulunkulu nguye owalibhalayo. Yebo. So ilizwi lo labhalwa endulo. Lokho lilicha ngithola namhlanje nxa umuntu enjani elibala. iBhayibheli ali-expire. Ngoba lilizwi likabani? LikaNkulunkulu. Ngiyabonga ukuthi utsho mfundisi. Sesikhangela isigaba sokugcina okuyidrama, kuthiwa idrama. Manje sithini ngesindebele? Ufanekisa. Imfanekiso. Idrama nje umfanekiso. Umdlalo. Manje ngathi umdlalo sonke into akulanda bayezwa abalaleli. Abalaleli bayezwa umdlalo oletha isifundo esithile. So lapha ziningi izibonelo esizibona eBhayibhelini. Ngizabala uJeremiah 16 iverse ngu1. Lingabala abalaleli siyefika kuverse 6 kodwa sihle ngesikhathi ngifike ku3. Engahlwa abalise wonke mfundisi ongasuzwa abali. Alright, uJeremiah 16 verse 1 sisiya ku6, lo 1 Samuel 15 verse 28, Ezekiel 24 verse 24. Lo umsebenzi Acts chapter 21 verse 10 sisiya ku13. Amanye nje ngizawakhuluma ngamafitshane. iBhayibheli lithi yona lapha nguJeremiah 16 verse 1. Ilizwi lenkosi lafika kimi lisithi, ungathathi umfazi, ungabi lamadodana lamadodakazi kulindawo. Ngoba inkosi ithi mayelana lamadodana lamadodakazi azalelwe kulindawo, lingabonina laboyise ababazalelwe kulelizwe bazabulawa yikufa okwesabekayo. So lapha uNkulunkulu uthi Jeremiah ungathathi umfazi. Ukungathathi kwakhe uJeremiah lokungabi labantwana kwakusiba isibonelo, kwakuletha isifundo esithile ebantwini. uNkulunkulu ayefuna babe njani? Babesazi. Ungafunda umsebenzi ngu 21 verse 10 usiya ku 13. Kuthiwa kwabuye umunye umprofeti okuthiwa nguAgabus. Wabethatha isigqoko sikaPawuli. Wabe ezibopha izandla. Yalibhanti wazibopha ngezandla. Wasesithi ibhanti lo umnikazi webhanti leli uza kwenziwa njani? Kanje Jerusalem. Yikho kuzakwenzakala kuye. So ukuzibopha kwakhe kwakutshengisela lokho kuzakwenzakala kuPawuli angafika ngapi eJerusalem ukuthi wayeza kubotshwa. Then ungafunda u1 Samuel 15 verse 28. Kuthiwa uSamuel wathi hamba kwa ingubo yakhe yayenziwa njani? Wayibamba uSauli. Sauli esebambi ingubo kumbe isigqoko sakhe sadabuka. uSamuel wasithi uyabona ukuthi isigqoko sami sidabukile. uNkulunkulu uzakuthathela umbuso. Uma kuzadabuka uNkulunkulu awunike ngapi? Awunike omunye umuntu. So kudabuka kwengubo kwaso kuyidrama. So kuyisibonelo esifanekisa iqiniso uNkulunkulu ayefuna liye kubani? kuSauli. So ngeyinye indlela uNkulunkulu ayayisebenzisa ukuveza iqiniso lakhe eBhayibhelini. Hayi, siyabonga abafundisi, indaba imnandi. Ngiyabona lehlukanisa ibambo lomgogodla lehluba indlu ekhasini. Ngicela ukuthi sigqiba la. Sikhangele uTimothy wesibili ngu3 indima ka16. Ngizamfunda lapha mfundisi. Ithi yonke imibhalo u2 Timothy chapter 3 verse 16. Yonke imibhalo yafunzelelwa ngumoya kaNkulunkulu. Ilungele ukufundisa, lokukhalimela, lokuqondisa, lokufundisela ukulunga. Singathini ke? Mina ngibona ngani nxa singabeka ngolimi lwemzini ukuthi uNkulunkulu imessage yakhe kayibhoyi. Kunjalo. Ulendlela eziningi zokusifinyelela ezithathekisayo. Uthi nxa ungazwanga ioral iza kubamba idrama. Nxa ungazwanga idrama written iza kubamba. Singathini ngalumbhalo nxa sigqibayo la? Singathi thina phezulu kwakho konke kumbe umprofeti wayekhuluma ngamazwi, kumbe wayebhala phansi, kumbe wayesenza idrama le. Abaprofeti bonke abaseBhayibhelini babephefumulelwe ngumoya oyingcwele. So kumele siyibambisise yona leyo. iBhayibheli alehlukaniswa. Asingeke salehlukanisa ukuthi uNathan ngoba wadramatize. Lapho wasizikhulumela kwakhe. So ngabhala ngaphansi ukuthi kathunywa nguNkulunkulu. Hayi, bonke abaprofeti twabona lapha eBhayibhelini abakhuluma ngomlomo, lababhala phansi, labadramatize babethunywa nguNkulunkulu bephefumulelwe ngumoya oyingcwele. Yikho kuthiwa imibhalo yonke, all scripture is inspired. Iphefumulelwe ngumoya onjani? Oyingcwele. Ifanele ukukhuza lokufundisa.
Siyabonga abafundisi. Bantu balaleli. Yekelani sigqibe lapha kwalamhlanje. Njengoba nanjilo ukuthi kuvikelizayo hayi sizayikhothamisa sifike komlindo yagcina. Lamhlanje ke sizayiphetha lapha kwalamhlanje. Inombolo zocingo ngezifananayo siziphinda amaviki wonke 078 6204,000 078 6204,000. Nxa uchaya ucingo WhatsApp 0718 44196 0718 44196. Asidibane njalo kuvikelizayo siyikhothamise siqedelane la indaba yabaprofeti sikhangele ezinye ezilandelayo ngilethemba lokubana liyaphathiseka liyabusiseka ngemakhaya. Inkosi belani. Siyabonga.